Karibuni wapenzi watazamaji wa kipindi cha Waokovu kinachoruka online TV ya Uncle Morgan. Ninawakaribisha katika neno linaloonya, neno ambalo linaponya, neno ambalo linaokoa pale mtu anapoamini na kulishika neno hilo na kuokoka ataokolewa. Neno nililokuwa nalo leo linahusu kwa watu hodari kunywa kileo chenye nguvu. Jamani, watu hodari si mnafahamu? Na nyinyi watu hodari si mnajijua? Basi watu hodari wamepewa onyo la kutokunywa kileo chenye nguvu, kileo kinachotia nguvu, kileo chenye nguvu, kileo kinachotia nguvu mwilini. Watu hao ni marufuku kutumia kilevi chenye kutia nguvu mwilini. Watu hodari mnaonywa, watu hodari waonywa kutumia kilevi chenye kutia nguvu mwilini. Ninayo hapa, ucheke usicheke, lakini ewe mtu mwenye nguvu, ewe mtu hodari, unaonywa usitumie kilevi chenye kutia nguvu. Watu hodari waonywa wasitumie kilevi chenye kutia nguvu. Watu hodari waonywa wasitumie kilevi chenye kutumia nguvu. Ewe mtu hodari, unaonywa usitumie kilevi chenye kutia nguvu, ulevi wenye kutia nguvu. Mtu hodari usitumie kilevi chenye kutia nguvu, ni dhambi. Hiyo mimi ninaonya, mtu wa Mungu ninafundisha, ninaonya ya kwamba ewe mtu hodari usitumie kilevi chenye kutia nguvu, ni dhambi. Habari zenu ndugu wapenzi wa kipindi cha onesho la ucheshi la Waokovu. Habari kubwa ya leo ni kuhusiana na onyo lililotolewa na andiko takatifu la Biblia kwamba ni azimio la Mungu aogopwaye, mwenye hofu za kuogopwa na kila mtu. Kwa sasa mimi mcheshi na watonya nyie watu hodari popote mlipo, acheni matumizi ya kunywa kileo chenye nguvu. Ili ni honyo. Acheni kutumia kilevi kinachotia nguvu, enyi watu hodari. Hili ni onyo, mnaonywa, ni andiko takatifu kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 5 aya 22, na mimi ni mhubiri wako siku ya leo na ninakupa habari hii, ni onyo ukapate kuokoka. Walokole wenzangu na wenye mabwana, mimi ninawaonya na hili andiko linawaonya, nina neno la Mungu linaonya likapate kuwa na uzima na uhai katika maisha yako pale unapolitia neno hili kwamba mimi ni mtu hodari, mimi ni mtu mwenye nguvu, kwamba sitakiwi kunywa kilevi chenye kutia nguvu. Kwa hiyo hodari, mtu hodari unaonywa usitumie kilevi chenye kutia nguvu. Na hilo ndio andiko takatifu la Biblia kwamba ni azimio la Mungu aogopwaye, mwenye hofu za kuogopwa na kila mtu. Kwa sasa mimi ni mcheshi na watonya nyie watu hodari popote mlipo, acheni matumizi ya kunywa kileo chenye nguvu. Hili ni onyo. Andiko la onyo hili linapatikana kwenye kitabu cha Nabii Isaya sura ya 5 aya ya 22. Ni mimi wako mchekeshaji Nicholas Morgan wa kipindi cha ucheshi wa wokovu. Tuonane onyesho lijalo, Mungu apendapo. Na wapendeni na waonyeni nyinyi watu hodari, msitumie vilevi venye kutia nguvu, ni dhambi.
Kwaherini.